Halo guys, so hai lam so ani tini cikon cha video tam ong gai na ro tron sai mana Tipra idol season 2 cholai tongmani angka tini angka semi final semi final o resabui khorang khati bai resabui tabo borok final o sogui jak pajon borok angka borok sobo norok o video nai angka borok ni video bo sokpainai je borok semi final rosamani obidi bo sokpainai hingkai jara ani channel no subscribe khaijak aro hingkai please kai norok subscribe khainari o video rong naina bagai hingkai faidi jeng asu kok sayawi sobo final sogika nailaiana hingkai joton hambai Paling ke sing tabuk pajak berkatang lagi sinai, tai bisi deklalia and ang berotang serasa bernaka, resap dia. Padi, ang jatuh contestant orang koine yang ani yagra berkak asung nabagai, jatuh contestant orang koine yang ani yagra berkak asung nabagai. Te apa hai kena tahu te bugusong sing tabuk result rena berkak tangai tongo and belai ke crucial moment sini bagai selection of belai ke tough competition. Engkau, te apa hai keno sini tini ni je contestant of semifinal round of belai ke competition belai kerak ke relai ka te apa hai keno semenya sabuni bumung finale o soginai piaba norok te serapsani yagulono kanai manai nugui manai tahu te bugusong sing joto sini judges no nungui nahanai dang sawoke. I would like to call all the judges to come here on the stage and boni yagulono sing tinini je results no sing khana bakak thanglain. Sini judges nang koi nahanai dakti klei yango dang sawo phaina bagai tai boni yagulono sing sini results no bosing Sakhwlai rena bakak sing thanglai nei tau te busong norok belai ke nai toka achugui oro sing bai baksa sang dodor kai nai tongmani awa hai ke norok sing bai baksa achugui nai tongmani no belai ka hambari kulpa tamni hinba norok hai audiences tok tongma bagise sing awa hai nai tok kaisa program sing songsai mano tai belai nai tok kai tini paile manka Tipra Idol Season 2 in the semi-final round. Tahu bohusong sing zorao sopeka je zorao nangkuk mani decision nana ni nangka judges rock belai ke tough competition borok manka sini contestant rong bisingo te aba hai keno borong ni the judgment rong no sing belai ke hambai maro tam ni ba borok asuk ke night to play judgment play tini je results tiklai ti mani ani yago sopaika bomoro gang tabu mong khusinai tai boni yagulo no nor nugui manai top 5 finalists rong no sing borno tang sawo tisai na harnai Hadingkai nungguin hanai tabuk sini buskango ang bumung manka tai bumung man mani yagulono norno ang points buang sai thanai sabu busuk points manka and so takute busong nor joto ready de tongbai contestants audience finale o shogunai top 5 dos jona ni bisingo ang bumung sai thangsinai kaisa khlai any guesses bulani mungsa sinai Ashmika Deverma joto yapa khoblai ne bini points
567.2 yang odang so phai ke belai ka ham nai sing bai bak saklai Asmikani points tesai nai nor ni thani sapinai 567.2 Dewisha ang tai khorsani mung sanai next thengke Blumsmighty Riang points bini points hanai 551.6 Dewisha hin hai next ni mungang sanai Dinesh Jamatia ni points Tao Te Buksong 549.2 Please repeat plane Many points 549.2 Number 4 and number 5th position Boroni actually or tying ka and so nungina hanai sinibuskango Nafuti Jamatia boni points okay 520 and Tai Khoroksa sinibuskango tongko boni points okay 520 Boni point okay 520 Bumung okay Any guess I walk into top 5 Shoika and Obono last Bumungang Sasinai Boni Yagolo Borono sing top 5 na sing Romsinai Can we guess the claimant Malik Ranai Bumung to Nor Saka Piaba Bumung Anitaniwo Jetongmani Abongay Ananta Jamatia Bunny points 520 Borokane Nafuti Jamatia Tai Ananta Jamatia Borokane 520 point money Kane Tai in Kabarok draw So Obongagay Tinini Sini top finalist Borok finale o shoika and Taute Buksong Sini Baki je contestant no belai ka hambai tam hinba nor belai ke tough competition rakha tai sini judges of belai ke tough situation tike bor thangna naka and angkha khayo sini judges of no musunya tuti phano tini ya karna naka phia khata thiti tam hinba norok belai ke resap kering nor belai ke talented te aba haikeno nor ni je jazba nor tubi pheka je babe norok sakno sanamai goron khati saka rasamung mosamung ni je jogoto ba je ko haparo belai ke nor no hambari kulpaya khabai khukbai ang nor no belai ke hambai marwo tamni hinba norok hai contestant of tomo baino tini sing top finalist on the bottom choose and Tangtai Bungsong. This is the top finalist and Hadisim Joto Borobai Mangpili Chalayan Obishnono and Tabu Sing Orono Kini semifinal Omono Otagi relation Tangtai Bungsong Norok Belaika audience Kaham they Abahagano support by Domabe Dona Hambari Kulpaya TTA Disino Hapano Belaika Hambai Maro Tamu Omahaka platform North and Tipra top finalist no sentini Manimaka Hambai Jotro Horkaham and good night.